Что за больница, говорит? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не... Memasuki tahun ketiga invasi, militer Rusia dan Ukraina tak kunjung berdamai. Alih-alih menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dua kubu ini justru semakin menggila dalam saling menghancurkan satu sama lain. Terbaru beredar di media sosial Telegram pada Jumat 30 Agustus 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat pasukan Moskow menerobos masuk ke dalam lubang persembunyian pasukan lawannya. Kumpulan pejuang Rusia dengan senapan yang dipegangnya memasuki benteng target dan tidak tanggung-tanggung memberikan ancaman pada personel musuhnya tersebut. Militer Ukraina ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Disebutkan dalam keterangan unggahan, ada 5 tentara Ukraina yang berakhir mengenaskan dan 1 orang ditangkap. Да. Южнее, работай, южнее. Южнее, пускай работает. Привет, малыха. Мы выходим через больницу, которую вы видите здесь. Мы выходим через нее. Еще раз, откуда выходишь? Стой! Стой, пока стоп, стрельба! Мы выходим, больницу выходим. Стоп, стрельба! Что за больница, говорит? Больница! Сказал, мы, говорит, с больницы выходим. Нет, я никого не вижу пока, не вижу. Есть один! Давай сюда! Да, вижу одного. Здесь, раз, да. Куда? Там наши есть еще. Остальные наши где? Там они. А там кто? Помогай! Помогай! Здесь пленным на подходе. На месте. Не вижу. Принял, они выходили, они идут. Вот НПшки, которые вы видите, вот НПшки, которые здесь, видите, работать южнее. Контроль расход. Работай! Утыкание корда у нас, утыкание корда. Я просто не могу понять, откуда уходит, чтоб с граника поработать. НПшка, которая видно с берега. Я принял, короче. Наш тоже там. На приеме. Позицию быстрее, позицию.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.